ovaj predlog. Narodni poslanik dr Dragan Vesović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog deklaracije o zaštiti ćirilice i očuvanju književnog i kulturnog blaga srpskog jezika, nastalog na latinici, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici poslaničke grupe Srpskog pokreta Dveri 13. oktobra 2017. godine. Izvolite, doktore Vesoviću. Hvala, gospodine predsedavajući. Na početku da se zahvalim kolegama koji su u nikad većem broju podržali onu deklaraciju. Ja ću biti uporan i istrajavaću na onome za šta mislim da je interes svih nas ovde. A ova deklaracija je gotovo nešto što se naslanja na onu prvu deklaraciju. Dakle, zaštita ćirilice i očuvanja književnog i kulturnog blaga srpskog jezika nastalog na latinici. Izađimo samo, kolege, iz ovog zdanja Narodne skupštine i pođimo na bilo koju stranu našeg prestolnog grada Beograda. Pogledajmo reklame, pogledajmo natpise i šta ćemo videti? Da pismo koje je očuvalo identitet srpskog naroda kroz vekove biva iz nama nepoznatih razloga potpuno skrajnuto. Pa zar je moguće da Makedonija može da ima dokumente na ćirilici? Pa zar je moguće da Bugarska, Rusija pišu McDonald na ćirilici? A mi u Srbiji, čija je kulturna baština na ćirilici, čija je jedna od ključnih nacionalnih determinantnih ćirilica, se te ćirilice odličemo. Mi kažemo danas, i onaj ko je čitao ovu deklaraciju je mogao to da vidi, da u njoj naglašavamo da u vremenu tehnologije, informacione, zaboga, pošto je to sad neki trend, naša omladina ne koristi ćirilicu. Posebno smo obratili pažnju na one koji su najmlađi deo naše populacije, da očuvaju svoj nacionalni identitet, svoje pismo, jer nema ničega u onome što je danas u tom savremenom tehnološkom jeziku predviđeno, a da ne možemo da prilagodimo ćirilici. Koliko je ćirilica bitna i koliko drugi poistovećuju ćirilicu sa nama, govore bestijalni napadi u nama susednoj Hrvatskoj državi, kada stotine hiljada njih ustaje u borbu protiv ćirilične table. Dakle, oni znaju da smo to mi, a mi nedonošenjem jedne ovakve rezolucije nećemo da kažemo šta smo i ko smo. Dakle, lakše je dobiti ćirilični pasoš u Crnoj Gori, za koju sam malo pre naveo kao primer da ćirilicu proganja, nego u Republici Srbiji. Hajdemo, kolege, da pokažemo ozbiljnost i da zaštitimo ono što jesmo mi. Hvala vam. Hvala, doktore Vesoviću. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje. Za 13, protiv niko, uzdržan niko od 153. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.